Wanzani wa Haiba FM, washilizi wa Haiba FM, waangalizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Leo rijuha hunu mjini Moroni, rijuzi wa ukaba Parisi wa Pinda, lamndu ya ulawa, aramwa mda ya Moroni. Aya. Jana ujuzi dura juziwa zila tizamba banu ya ukaya mtu wa maha 14 zile maha 15 harengwa ni magangster wa mlibi ambao kan wajoka humliba euro 0.5 yuzu takriban 25 millions za kihunu nwende ya uwe ndo mkomore. Ebo eza nugo zinuzi huisuyana zila zibira hunu karchuransi mwambiani ukayanga si harumwa mleleso wa usiha harumwa daraja ifanao na hisi wa shasaya shilo harumwa ulimengu ikoparo Haiti. Iho abasa kabati mrujamba ukaya wanungo shindana ukisiasa, haungo shindana ukidini, haungo shindana ukimali. Heni mdu ashinda ranzi watoto wa maha 12 uhea, heni mdunga nezumbu zahe, ishamashahahe, wanungo tungo ulane ni ashinda, wabuhana ardhi, magari, kabati amani hata. Nimena na muzinu, usiku wa juma wa ibada dukaya ekarangania ndo kabati mndu huishiliwa rijibalia na hata leo kabati mndu wa dini wanuko rongo wao wakaharume mafali shakabati mndu udungwa na ndongo zila zambao ngasongo ufanya haja manongo za mashuhuri wazee wa miji de namna hiyo. Heni mndu akaza mharuma, heni mndu ulo karibu na serikali, au ulo na mali ya wakati abu kachustehi ya rumishi haharumu mjira nzihale, ya onesa ula ukurubi ufoahe na wandu, hautia amani, haujuandu habari, haula uzalendo wa hahe, ikatsamba uzalendo insi ukakabila jao. Shamalezi kwa juhamba kawa wandu wa siasa uko waudo wandu wala pizi wao zaidi heze mpadizo ntipia watsoha miliono hata nongo abunge kartufu mbuwa wala wakaulazimu kado arnika utoma de mahakama iyo mgonda fungwa hoka kafungwa shakabatsi harmaze fikira zatu ila imani ukamahakama inu idara ya ustehisha muishiliano wa hemaraia enamna ya ujibalia hautia amani haukaya ola maskini hauti na mvuya stehilwa mwenye ya hahe ihifadhiwa na hizo zumtipia. Ça éclate de partout. Inua mwisheleo mwezi, sijati mwambiani ukaya. Ndusha ngaya mdulila, ndusha ombadu wa wakati rionao, karama zerezo sosio. Wanazijana watoe zifuba, na misolaba, wamba ukaya tsimenye kada. Wao kwa chuchilwa hilani, wakati rikubo ni polisi la wa gendarmerie ni kazi usunugu za siasa basi. Aizo, cette violence est l'expression de la décomposition de notre société. Il n'y a plus d'autorité légitime respectée. Bato andwa siasa
wala waliona yeze kangwa watuvumbwa njema za hao kwa tu sana waeleze wandu kazuri fanyao harma mahaka nga juhumbali yani ndongo kada sha aghlabu eni juto wansu eni julizansu nga juhumfani saja yani luka ema kama nga ovale polisi nga ovala ireme walo kinyume nasi kede nimeza ngozile abo kabati ya jona gari la gendarmerie libire mjini ambe ukaba la ngwa bira watunde amani kabo labda abo ngabatsaho mndu kadha wa siasa hauya rendambi hauya puwa mndu mbusheo kede nimnabilio kabati mndu ono polisi au gendarmerie hashukuria hajihisuka wala ndo agula kuni hifadhi na yezi kambabe gendarmerie kamjomba aizo c'est très dangereux mana sujo mone sanindongo zibankizlo hunu zonti pia mafiti labda leila neki mbavi neze sandu kwe maralia watangani hao chani ndombilwa biki izonda bataka sina mapesa yani ondo ajo hunu wandu wajua fufuliensi ilone ukaya kabatsi sharia na nongo BFC ngamono izo ya rihunda ngeo vala sous administration malaika ikazi wa muda ukaya Raila rebedese ngabo beho wandu haruma muda kadha wende warekebishi ndongo atabasa kabatsi mbushu zambao wala kartuele zondongo abonge Exim Bank yongi yabo chayo yorende ha banki ya serikali atamruka tujaza ndo yani msajaja shaleo kabatsula wa wandu wenzamali yasimishi haustaarabu na ukweli wa hazi wajao humundu harumensi hatu wajate mapesa labda ngojo ujaya ambilo kaya aeroport ngabajao shirika almeni mimi timambiani ukaya nsi kinyume hata emanange lazimu riparise wandu wajizi wenzamali wandu watunde waji yode namna nsiko enda uso sha abonga nzoba ke sharia abonga nzoba ke amani abonga nzoi ke mwana ngusomesi wa ukaya yehende hazini wakati kadha kadha ulezi huo kauti haina mzima dani na juzise ibanu enge mwana wa mwana ama mbaba mzima mzazi mzima timpersonaliziani ngufanyo na ichi jusubitini mvure mashishio amunga banda juja ambe ukaya il faut pas être violent contre les enfants arwala wazungu aya getso mlaki bangabo Wangereza waudu astarabu jumuo astarabu hula Ulaya na mwana uvuro mashishi aboge haya faut pas faire de la violence etc. Shaleo ola kaudambilo mbaba mwana ya mbaba nguparwa tonton abuni jambe itike njema shange unisau kazi ndongozi badiliha na kabatsi malezi yake abasa alilolea nao no wakati wa abasa ifanyao kawala wana watululwa ni mraya watulelwa ni fami watujue tofauti ya imkaribu nawe nehule nawe ngari walelao haula mdungu wakati wa basa waini gasi atwari nunga fanyo masara vifanya jamaze nungu siasa basi kabatsi hata majadiliano ya kwa umsumo nunguje amjomonesani ndongo ukaya ngasilingoni halisi armensi hatu kamdo ende hula pnuidi na hula mrona jamabala mdo ende hula musoni na zila de mikonsi de mekuma nyukone soka ensi hatu ngodingoni halisi ileke tufanya ukare de usoni inangefanya ukare kurubie bohari mananga silingoni halisi chenga tufanya
enge wando kancho tufikiri wando tombaka ewa wana wangabe walobunze wa Komori walo harimwe mashirika ya mbisa ulimengu amreje ihodi zuluhum haya Marseille si dukurumbari juzi ya uone soka ya ngio muhimu emana wala wakanziani walobonze ubadi ya ustaarabu ubadi ya mali ubadi ya ndogo zinjo janizo enamna lio ngobalia mapesa ya mashuhuri warisaidia orile mbali shampa kada basa ustaarabu kutufanishia abunga bonu swalo hiyo walelao ndo nizamba sha uliho do winji wa hezi violence ziliho maana nduja ngutuambaze ashe bihambaze njema mimi ngamiharama mikonzi ya utukuza wala wana no wandu wapo lazimu wakimfano nasi sharme hatarili wende hatarili ke violence ngendo haku wanungu wanao Marseille na ila mihusoni ya hatu usiku ushinda mruha wa mruhula zembana zijahumu na sisi washashi sisi mnansi mtiti yode mana hata ukweka zihusu siasa michulambia wandoka henye msijemrenge mbana za siasa humu mrende hareme mjomba mru Marseille ijahundi hauke mjomba wola ngena mwana boke ujorumia bastola hajahu na jaribu buwa henye zutino kwa zansabuhu uskuna shemeza ba waka wandu wa hezi wando roma hiyo besi wala hata wachilwa mbe wafurizwa nongo ula nsi harmwe wanza wanrege waruasi njeka uzifanya hamkubaliano wangu na serikali hata na wumzima ya tilwa mesela nganu umonzani wangu mwanama siasa nzima shabu sidali wasili amali nje paramana na mdo siasa sha izoti za tsonga na shemeza dokaya ujofanya zila bahe wala ngena za kufanya hula ngena do fikiri ndondo fikiri ndondo na kensi wazi fikiri emana sikarji wana wajandwara rubanu wa bastola watora ndongo ba ula ukufanya ukubwana hawamrihu mumdo yazuya urumi ya bastola anwate nu gendarmerie hatu urifu fulia utsorenga wareme mndu shoko jiwana wajuhenda mbubu wa ntujua nifanyeje shokati wajula wandu wararu Marseille yabo wabalia bastola jahu nurjura mbiusu ntipi yartawa na wata basumi sirininga wanao ila agwa amna tsira jifikiria ndono. La violence au sein de la communauté comorienne doit nous faire réfléchir. Bien sûr. C'est bien le cas. Owandu wajawajeni wansipi harma miji jamada yele Marseille. Wotso kabandi ya owandu wakohenda harma gangsterisme. Yotina si. Cha les communautés je sont typés arméniens, juifs, polonais, italiens, espagnol, portugais. Sha wuka ila mikonsi ni mionano ya he ukaya wandu ngwahifadhiyo la mjibali wa hawa ngwalelao wazima minchujwe kama Marseille leo harme miraya una mikonsi ya ujifereshi ya okowana wafanya zigizame wa humbumbo eko wana waja wahandani harma spori harma nongo kadha ekangabu mnongoza utukuza wala wanduenza jitihadi emrumze ya rengere treti ya fanya njema ya tsanga ntujwe kazo nongongisho nozikabla zimzikaya rudo rambulana emabea ya julane itichoka ndongoza
ada na mila na utia makotula basi. Leo nikutoa bidii parti d'opposition Allahu akbar mngungu jotamvu omwishiliano ya heze parti rawanu walo hunu walo hula imana unu msambali unu wa heze ngozo nsipia yode za tsunga tsonda usoni serikali nekembi hata nezoyorema opposition hata sheka opposition walo kinyume watsanganyiha wocho kamba mastehimbabi ya hao wajoka mastehimbabi ya heraia abonge zinuru kabzionga shabu abasade nzile de haze lazima ifanyishi maana zinakozo nsipi yanga chongo ufanyishiha arma réseaux sociaux leo ganzoe hazifanyishihe walo kinyume waonehe ukakweli nga uharume miji hao watsanganyao wasomesao ili wajastehilwa sisi maraia rjo wastehi hata mraju mrambe kango ndo ishiliwa ngondo waishilie arjo ukawenda waishilie yote yango ranzi serikali ketsuru hususan ngo hizo shaizo ndabo ekawafanya kado vidi hamani kado ndaru kado ne omahala bodoshinda rirejei shila sharia shaukamdwa kani nafasi ya ujitamka amani umijini ikawa tofanya ukamahala kume usiku jimanga bafanya mabunjiliyo kajamba kasharti rirenge rijeriwone wala mazefwa hatune bwacheze karabate hao zejuba warutoleze aya hawishizungushi hali shawamba ukayabanu mjiba isho wandu kume wujwa ufanywa bunjiliyo la ndwa hili wakensi awako tujoge polisi ngojoganda da hubi nspi amfanya rogo za kiamani un combat citoyen qui valorise le citoyen qui valorise la communauté villageoise la hinga mjohenda hata nga majodo kama shindano ese iriseke hunu walake hunu shanu bajo kuishiria yonga nzo itikadi na hii ngarombao tena uka enye nyimlonezi kamdo fikiri be violence nge jao haku mone zabira juzi salimande dalao lao tsukayondo akema polisi mahana nsipia kwa kwa shida fanya ndugu shabake amani na mastehi na mwishiliano nujuma ngamkazobanu sha le fatiha soneleki simambiana ke fatiha inu mitsamba ukaya mitsido hamba ukaya ngarrema useleleki au ngarombe yao Mwenyezi Mungu ujuo sha monoja na barata ohuja omunje utsorengwa leo alhamdulillah Mungu tujalia ritimizi al-fatiha yenu raho munje ujarengwa abonge Mwenyezi Mungu yajuwe izo afanyao sineleki basi sikatujora mbeje ila hadrat nabi al-fatiha إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Mwenyezi Mungu hozwanisi hozwanisi sirumao ribao abonima za majina mwenje ritsohunda sirimenye wao ezombo za hatoma lahoni hamwenje utsohujano henda ritsojolibwazo ritsoshinda rakamilisha hazi usiku watsina ukaya imenye hazimenye abe hata zilala mashini za hatu zo ubwabwa munu zo uja ushia imprimenti hurongo za ukayunu tika ujanitsaindi ونري هولي رب العالمين